Salemzikers Class Bulls Group, and today Bugun I have a guest. 자기 인사. Schönes Spiel. Wir haben Kaira, Engineer, wir Zirma-Dingen, und Tanzschule mal welche Quantität. 오늘 영상을 두 개를 볼 건데 하나는 이 노래인데 이거 본 적 한 번도 없어요. 그때 우리 알리아 교수님이 중국 때 알려준 민망을 본다 그 영상인데 뭘 의미하냐면 이 노래가 카자흐스탄의 여성 폭력을 담고 있는 노래여서 되게 의미 있는 노래거든. 다른 거 하나는 다른 노래. 그 노래는 나도 아직 안 봤었거든. 그거랑 해서 두 개를 볼 거야. 일단 이거부터. 내일 우리가 게트 만나고 내일 뭘 가져오고 가면 되고 가져가면 되지. 아니요? Аспан жердің арасындағы жанды жаралағаның мені бағаламауың қайта оралуыңды қаламағаның білесің мен жыламаймын жылайды көзім ғана жұбата жан жоқ енді мен жыламаймын жылайды сезім ғана жауапсыз қалған мендегі мен жыламаймын жылайды көзім ғана жұбатар кім бар енді оны мен жыламаймын жылайды сезім ғана жауапсыз қалған мендегі бұлбұл едім бағыңда күлген жақының ең жаныңда жүрген енді саған сағыныш болып айналамын сағымға бірден жалған күліп қалсаң да қардан суық болсаң да іштей жылайсың әлі жігіт болсаң да білесің мен жыламаймын жылайды көзім ғана жұбатар жан жоқ енді оны мен жыламаймын жылайды сезім ғана жауапсыз қалған мендегі мен жыламаймын жылайды көзім ғана жұбатар кім бар енді оны мен жыламаймын жылайды сезім ғана жауапсыз қалған мендегі күліп қалса да сылап қалса да білесің мен жыламаймын жылайды көзім ғана жұбата жан жоқ енді оны мен жыламаймын жылайды сезім ғана жауапсыз қалған мендегі мен жыламаймын жылайды көзім ғана жұбата жан жоқ енді оны мен жыламаймын жылайды сезім ғана жауапсыз қалған мендегі 뭔가 이런 주제로 다시 노래가 만들어지고 되게 사람들의 입에 오르내린다는 게 자료 정리 목표를 계획을 조금은 습하기도 하고 한편으로는 뭔가 조금은 그 처음에 9시에 출발해야 텔레비전에 보여줄 수도 있잖아요. 토요일 밤날에 그때 봤을 때 그냥 그러면 저희가 뭐 이런 처음부터 시작하고 이런 있으면 의미인지 모르니까
그냥 노래만 그냥 노래만 들으면서 셋이 아 왜 뮤직비디오 왜 저렇게 만들었나 되면은 거기 데뷔 끝나고 보내고 슬픈 내용이어서 3시 4시 되면은 이렇게 오늘 카이라과 함께 DJ랑 근데 제가 영상을 생각하고 봤습니다. 보통 가슴만 기존에 제가 영상 봤던 것들과는 조금 많지 다르게 슬픈 무드가 있었는데 저희가 이 영상도 이 영상 또한 의미 있다고 생각합니다. 관계 지컬스 여러분도 카이라과 함께 DJ란 음악을 즐기셨다면 우리 아니 좋아요와 구독 눌러주시기 바랍니다. 즐겁게 경제 좋아요와 구독 좋아요. 경제가 한 거를 다음 영상에서 만나도록 하겠습니다. 사할리인지 예, 이거는 코리안이 아니잖아. 비즈니스 켄지. 사할리 사람이 코리안 예, 우시. 비즈니스 켄지. 발표하는 이것도 나온대. 이거 막 이랬는데 맨 마지막에 막 메이킹 영상이었는데 너무 좀 편집에 따라 이상하게 만들 수도 있어. 근데 방금은 지켰어. 예?